Dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS Sport, muzika, sport na programu Novi TV. U najavi večerašnje emisije izdvajamo. Vaterpolisti Herceg-Novskog Jadrana na korak su do osvajanja ili do odbrane Kupa Crne Gore. U prvom meču bili su uspješniji 2 gola razlike u odnosu na Kotorski Primorac. Dok ovo budete gledali, u Kotoru će se već igrati u veliko revanš. Košarkašice Herceg-Novskog Primorja nastavljaju seriju uspješnih rezultata. Nakon pobjede u Nikšiću, u Igalu je pobeđena i ekipa Lovćena sa Cetinja u odličnoj košarkaškoj predstavi. Nažalost, košarkaši Primorja i dalje nastavljaju seriju loših rezultata. Ovoga puta na njihovom parketu bila je uspješnija ekipa košarkaškog kluba Mornar iz Bara. Ekipa Mornara je ipak bila favorit i to je opravdala u zaista interesantnom meču. Kada je u pitanju mali fudbal, vrlo interesantna dešavanja. Naime, poslije Polino biznis lige u mini fudbalu, u Balenu u Medinama sastali su se najmlađi iz Boke Kotorske u Đetrić ligi. Naravno, i u večerašnjem izdanju emisije posjetit ćemo se na neke od herceg-novskih sportista koji su dobijali proteklih godina priznanja. To je samo najava da se približavamo i akciji Biramo najbolje sportiste Herceg-Novo, koja će se održati sredinom januara mjeseca 2014. godine. Toliko u samoj najavi, a sada, kao što nam i naslov kaže, SMS poslije sporta, evo i muzike. Odakle sam, sve dok znadeš kuda putujem. Tjeralo me 7 mora, gorka kora ljute nevolje. To što brodi da prevale, čovjek umije. Dušo tebe ne rastaje. Tamo gdje se valilo me, ostavljaju prostor otvoren. Ispada se vrlo lako, no se zato teško uspinje. Moj se nakon ja od pijene ribi kamene. Me se dušo tebe ne rastaje. I wouldn't have believed you moved me to poetry you do. Speaking freely, anyone who studies us from various points of view will find that we belong in everything we do. To
Dok budete gledali ovu priču, uveliko će se već znati ko je pobjednik ovogodišnjeg kupa Crne Gore u vaterpolu. Naime, u Kotoru bi trebalo da je završena utakmica između Primorca i Jadrana iz Herceg-Novog. Mi ćemo se vratiti samo 2 dana ranije. Naime, Novljani su na svom plivalištu poslije pobjede u Napolju nad Akpak Jarom uspjeli da pobjede i ekipu Kotorsku Primorca. Bio to zaista interesantan meč u kome su vaterpolisti iz Kotora bili sjajan suparnik i imali su rezultat 10-10, ali u finišu Novljani su ipak slavili 12:10. Čujem Vladimira Gojkovića, 2 gola, ipak Jadran je bolji bio u prvom poluvremenu. Bili smo bolji u prvom, imali smo stalno tu prednost, ali neke prilike koje smo imali da iskoristili nismo iskoristili. Mislim da je tu smo imali šansu da odemo na 3 razlike i u početku i jednom u trećoj četvrtini. Nismo otišli, primili smo dosta golova za nas, osobno igramo kući i s te strane sigurno ne možemo biti zadovoljni, ali mi smo rekli prije utakmice da idemo pobjedu, igrači su igrali stvarno, dali su maksimum, nema šta da im zamjerim, vidjela se ta jedna nevjerojatna želja. Bilo je grešaka, ali to je normalno za ovakve utakmice. Idemo da se oporavimo koliko je moguće, da se spremimo za revanš. Što očekivati u revanšu? Da li je 2 gola dovoljno ili? Pa 2 gola nije prevelika prednost, a nije ni mala. Ako budemo odigrali dobro, neka večeras u nekih prethodnih utakmica, prije svega u odbrani, ja mislim da možemo da očuvamo tu prednost i da osvojimo trofej. Mi sigurno nećemo razmišljati taj način, idemo da probamo tamo pobjedimo utakmicu. Jadran igra uglavnom dosta dobro odbranu, večeras je ipak 10 golova. 10 golova puno, za domaći teren puno. Primili smo previše golova i to je stvar koju moramo sutra da koliko je moguće izanaliziramo i da kažem za revanš da to pripremimo i da spustimo taj broj golova, jer nije lako ni dati ponovo da damo 12 golova, teško na tuđem bazenu. Vrlo interesantna utakmica, neizvjesna Primorac je imao rezultat, ali na kraju ipak pobjeda 12:10 za Jadran u prvom poluvremenu. Pa dobro, Jadran još jednom pokazao da je sjajna ekipa, sjajno vođena i da je u jednoj sjajnoj formi. Mi smo podigli još naš nivo igre i ja sam s te strane apsolutno zadovoljan. Primili smo 2-3 gola koja ne bi smjeli da primimo. Bilo je dosta nekih čudnih odluka, kriterijum neujednačen. Međutim, neću da se žalim na to, Jadranu čestitam. 2 gola mogu da se dostignu i sigurno da ćemo mi i u Kotoru dati sve od sebe da pokušamo osvojiti kup Crne Gore. Šta je odlučilo pobjednik? Odlučile su neke sudijske čudne odluke. Šta očekivati u Kotoru? Pa u Kotoru ćemo očekivati sigurno isto jednu ovako tvrdu utakmicu, borbenu. Jadran će i u Kotoru ići na pobjedu, to znamo, ali mislim da mi imamo atributa, mislim da ukoliko par nekih stvari popravimo u igri, pogotovo sa istim brojem igrača, mislim da možemo još kvalitetnije parirati jednom sjajnom Jadranu. Iscrpljujući meč, bili smo svjesni toga, prije 3 dana smo došli s puta i znali smo da će biti teško, finale ko finale, tu nema favorita, rijetko kad, iako su nama pripisali tu ulogu favorita i ušli smo svjesno u sve to, ali neke naše greške su učinile da ne bude možda razlika veća, ali mi smo rekli prije ovoga meča da mi sigurno nećemo jurišati nikakvu razliku u ovom meču, da ćemo ići oba meča na pobjedu jer mislim da smo trenutno kvalitetniji tim. Šta je odlučilo pobjednik? Pa odlučila je možda ta naša malo veća, ne mogu reći želja finala i kod nas i kod njih ista. Možda trenutno malo ta igra naša koja je prepodatljiva, taj naš tempo koji malo koja ekipa može isplati, mada su danas vrhunski oni parirali svemu tome, tako da sigurno da nas za 2 dana očekuje još jedan težak meč iscrpljujući i nadam se našem prvom, ali ne i posljednjem trofeju za ovu sezonu. 2 gola dovoljno? Manje više je to bitno je da je ekipa dobila, danas se neko istakne, drugi put se neko drugi istakne, tako da to nikad ne gledamo. Evo iza nas je prvo poluvreme ovoga dvomeča. Mislim da je najbitnije da smo ostvarili pobjedu, pozitivan rezultat. Moramo da vidimo ova 2 dana da se što više odmorimo, da napunimo energije, baterije, da probamo u Kotoru da odigramo također jednu dobru utakmicu, pošto zaista iscrpljujući igrati ovako. Vidjeli ste sami kakva se borba vodila u bazenu. I mislim da je u Kotoru najbitnije samo da u glavama krenemo kao da je 0:0, da ne razmišljamo da čuvamo, pošto nemamo zaista što da čuvamo. Lijepi rezultat, ali ukoliko uđemo sa mišlju da čuvamo rezultat, nećemo napraviti dobar rezultat. Tako da moramo da krenemo 0:0, da korigujemo neke stvari što možemo prvenstveno na obranu mislim i da ne primamo neke jeftine golove i nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat svojih kupa. Ali sad se pokazuju Napolju, pokazuju večeras da ima srca i da ima želje. Imamo srca, imamo želje, samo vjerovatno je to zbog mladosti ekipe, dolazi do određenog pada koncentracije
nakon umora i svega, nakon jednog dosta jačeg ritma. Jer vidi, kao da ponovim opet, vidjeli ste sami, zaista se jedna žestoka borba vodila, dosta iscrpljujuća utakmica i mislim da će presuditi u revanšu ona ekipa, presudit će rezultat ona ekipa koja bude imala više snage i energije. 2 gola dovoljno ili malo? 2 gola nas čini malo mirnijim, ponavljam. Najbitnije je bilo da ostavimo pobjedu, ali kao što je bilo bitno da ostavimo pobjedu, još bitnije je da uđemo sa mišlju kao da je 0-0, da igramo samo jednu utakmicu i moramo da idemo prvenstveno na pobjedu tamo, jer samo sa takvim pristupom možemo da ostvarimo dobar rezultat. Nakon Jančića, Šćepanovića, Šefika, Jadran ponovo dobio zaista dobro golmana. Kandić i večeras kao i u Napolju Peterac brani. Pa dobro, šta bih vam rekao, Peterac, to je bukvalno kolo sreće. Ili ćete ga odbraniti ili nećete. Ovog puta sam ja imao više sreće nego on, odbranio sam ga, ali ovo je uspjeh cijele ekipe, ne samo mene. Dobra utakmica, puno ritma, plivanja za publiku i lijepa utakmica sa mnogo golova. Uspjeli smo na kraju da pobjedimo sa 2 gola razlike. Idemo sada u Kotor, ja se iskreno nadam, gdje ćemo i tamo isto da dobijemo utakmicu i da zajedno svi proslavimo prvi trofej ove sezone sa jako mladom ekipom Jadrana kao što je ove sezone. Što od nas na početku sezone niko nije očekivao da ćemo osvojiti neki trofej, sem nas koji naporno radimo i trudimo se za sva ovaj period što smo pružili do sada. Stati posle Šćepanovića na gol Jadrana nije bilo baš lako. Pa, naravno nije lako stati posle Miloša Šćepanovića na gol. Svi znamo šta je Miloš Šćepanović u ovom klubu i koliko je Miloš Šćepanović godina u ovom klubu. On je mnogo pružio, mnogo trofeja donio. Takva je situacija u klubu koja sam dobio sada šansu i nadam se da je koristim na pravi način i da ću dokazati svima da mogu računati i dalje na mene. Šta je večeras odlučilo po tebi? Pa, odlučila je... Odbrana je prije svega odlučila, naša prisebnost sa igračem, manje smo bili dobri. Igrali smo zaista dobru utakmicu. I ne znam što bih rekao, jer trenutno je euforija i sve od ove utakmice. Samo bih čestitao sa igračima na pobjedi i nadam se triumfu i u Kotoru. Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, vrčući raj pakao. Ko se navnao kad dva svijet bez koljena plesi sve što znaš. Ko tek meni poslao da mi anđelima kvariš posao. Tek me mi poslao da mi anđelima kvariš posao. Bila ti da ova je, odveše me zove trava je. Bila ti da ova je, odveše me zove trava je.
sam našao, vrčući raj i pakao. I lijepo se kanalka dva, svijete spojena, plesi sve što zna. Ko te tebi poslao, da mi anđelima kladiš posao. Ko te tebi poslao, da mi anđelima kladiš posao. Dis-moi qui t'a envoyé pour empêcher mes anges de travailler. Dis-moi qui t'a envoyé pour empêcher mes anges de travailler. Košarkašice Primorja ne znaju za poraz na svom parketu. Jedino što su do sada pretrpile poraz, to je bilo u susretu sa košarkašicama budućnosti u Jadranskoj ligi. Nakon pobjede u Nikšiću nad Rolingom, pred njima su svoje oružje položile i košarkašice Lovćena sa Cetinja. Zaista jedan talentovani sastav iz Cetinja pružio je solidan otpor, ali na kraju 72-66 za Primorje. 72-66, moramo reći, solidan otpor ekipe Lovćena ovdje u Herceg-Novom. Malo je nedostalo možda u finišu da bude i drame, ali da kaže Željko Vukičević. Prvo bih čestitao ekipi Herceg-Novog na zasluženoj pobjedi. Mi smo mlada ekipa i pokušali smo da damo što jači otpor, da pokažemo da radimo dobro u Cetinju i da crnogorska košarka dobija jednog stabilnog ligaša. Mislim da smo u većem dijelu utakmice bili ravnopravni. Bilo je tu grešaka, najviše iz brzine, brzopletosti. Znači, pravili smo neke početničke greške, ali kad se sve svede, s obzirom na našu mladost, mislim da smo dosta dobro igrali i mislim da ćemo sve bolje igrati. Vaši igračice nisu respektovali domaćine? Pa nisu respektovali, iako domaćin ima, vidjeli ste i dvije strane igračice koje su veoma kvalitetne. Mi radimo sa svojim kadrom iz Cetinja, doveli smo i nekoliko najperspektivnijih igračica iz Crne Gore i pokušavamo da svim ekipama pružimo što jači otpor. One koje možemo da pobjedimo, pobjeđujemo, a budućnosti, Raguzi i Primorju pokušavamo da damo što jači otpor. Dakle, uz mušku košarku u Cetinju, evo, razvija se i novi talent. Pa ja mislim da mi imamo izuzetan talent kao ekipa, da dosta dobro radimo, da imamo upravu koja je mnogo privržena toj ekipi i pokušava da u ovim teškim uslovima sve uslove na čelu sa opštinom i mislim da bi za 1-2 godine u Cetinju se igrala jedna veoma dobra košarka kako što se nekad igralo. Ako se sjećate, u Cetinju se igrala najbolja košarka u Crnoj Gori, bili su među 4 najbolje u onoj staroj zemlji. 72-66 na kraju se završila pobjeda, još jedna pobjeda košarkašica Primorja. Možda se može reći malo teže nego što se očekivalo jer su goši pružili ipak solidan otpor. Pa nije bilo teže nego što se očekivalo. Lovćena odlična ekipa koja je visoko profesionalna, sa većim budžetom mnogo nego mi. Tako da nije nikakvo iznenađenje. Mi smo odigrali utakmicu, čitavo vreme su vodili, mislim da smo zasluženo pobjedili. Međutim, imamo mi problema, znate, Amerikanke nisu trenirale čitavu sedmicu, igračice imam povrijeđene, danas je još povrijedila i Franović, tako da smo jedva čekali da dođe ova utakmica još u utorak u Podgorici, da završi, da malo se, što kažemo, rekuperamo, da probamo malo da se oporavimo i da ovaj drugi dio sezone uđemo jači. Mislim da je ovo važna bila pobjeda iz prostog razloga što smo zadržali drugo mjesto na tabeli Crnogorske lige. Samim tim nećemo igrati vjerovatno u februaru kvalifikacije za ovaj kup, nego ćemo se direktno plasirati na Final Four. I mislim da utakmica je bila dobra, korektna i dobra za gledanje, uzbudljiva. Na kraju smo mi pobjedili. Čestitam Lovćenu na fer i korektnoj igri. U moj svijet si došla ti, tiha kao sutan blag, moje misli i moj trag.
Slušao je lik tvoje drag. Još uvijek se sećamo onog izuzetno dobrog meča od prije 7 dana kada je u pitanju muška košarka, kada su je malo nedostajalo da košarkaši Primorja naprave pravu senzaciju i pobjede lidera na tabeli Lovćen sa Cetinja. Prošlog vikenda u Herceg-Novom je gostovala ekipa Mornara iz Bara koja je zaista bila favorit i to je opravdala na parketu. Novljani su zaista pružili odličan otpor i bukvalno rezultatski se držali sve do početka treće četvrtine. Tada su iskusniji košarkaši iz Bara zaigrali odlično i stekli prednost koju su čuvali do kraja. Na kraju, da kažemo i to, da je bilo 93-85 za ekipu Mornara iz Bara. Košarkaši Primorja ni večeras nisu uspjeli da dođu do značajne pobjede. Rekao bih tako, držali su se rezultatski, ali ipak na kraju Mornar je slavio. Miša Matijašević. Pa vidjeli ste, jednostavno
činjenica je jedna da mi nemamo potreban kvalitet, nemamo malo igrača u rosteru, malo je jednostavno, svaka ekipa, evo pratite utakmice, svaka ekipa je fizički prije svega dominantna u odnosu na nas i naravno mi nemamo igrača gdje možemo vršiti zamjene i mali broj igrača, mali fond igrača i sve to naravno dovodi do toga da mi ne možemo jednostavno da iznesemo utakmicu, što bi se reklo. Situacija je takva da moramo tražiti neka rješenja u nastavku sezone ukoliko želimo da Herceg Novi iduće godine ima prvoligaša. Mišljenja sam da to treba ovome gradu, bez obzira na sve okolnosti koje prate sport hercegnovski, ali da Herceg Novi zaslužuje da ima prvoligaša i nama predstoji da pokušamo u prvom redu sa predstavnicima lokalne samouprave i sa privrednicima grada da pokušamo da nađemo neko rješenje, da financijski stabilizujemo situaciju i da iz te situacije pokušamo da dovedemo par kvalitetnih pojačanja koja će sigurno doprinijeti podići kvalitet igre na viši nivo, a samim tim i da ostvarimo zacrtani cilj prije početka, to je opstanak u ligi. Zaslužena pobjeda Mornara, mi smo se borili koliko smo mogli, ali imamo mali fond igrača, nas 30-40 imamo po 40 minuta, to nije lako izdržati. Oni su fizički jači, bolji, naskakali su nas, bili bolji u svakom momentu. Bili smo blizu da možda stignemo, ali promašali smo neke ocrne šute i nismo uspjeli na kraju. Na poluvremenu je bilo 3 za... A bilo je 3 razlike, pored naše loše odbrane, to smo nadoknadili dobrim napadom, ali mi svakako moramo dosta bolje u odbrani, pogotovo dali smo dosta lakih poena i onda to je sigurno presudilo utakmicu. Nama sledi borba za opstanak teška, nadam se da ćemo uspjeti da ostvarimo to kao i svake godine, ali da kažem, bit će teško s ovim mladim timom. Nije baš toliko sigurno koliko se vidi na terenu po rezultatu. Sigurno da je ovo ekipa koja ne zaslužuje da ima samo jedan poraz. Mlada, poletna ekipa, mi smo bili malo jači pod košem, dominantniji, to smo iskoristili večeras pametno i slavili. U vašoj ekipi, evo vidjeli smo mladi 19-godišnjak koji daje preko 30 poena. Pa, večeras je bila njegova večer. Šta reći uopšte o ovogodišnjoj ligi? Pa, dosta izjednačena liga, svakog može da dobije. Vidite i sami prošlo kolo ovdje, produžeci sa Lovćanom. A Primor ima samo jednu pobjedu. Znači svako može da dobije, do kraja se ne zna praktično ko će biti učesnik Superligi. Šta je po vama odlučilo večeras? Pa kod nas, po meni je odlučila agresivna odbrana i bolja igra pod košem. Znači bolja realizacija pod košem, hendikep situacija praktično gdje Primorje ima igrača na poziciji 3 koji brani četvorku i onda to smo iskoristili i kaznili. Milija Miković, 33 poena večeras na utakmici, sigurno značajan učinak za pobjedu Mornara u Herceg Novom. Pa da, dali smo sve od sebe, mislili smo da neće biti teška utakmica, kao i što nije. Od starta smo se dogovorili da uđemo jako s odbranom, držali smo ritam svi 40 minuta, nismo dali protivniku da pobjede. Jednostavno utakmicu smo priveli kraju u našu korist. Šta reći o Mornaru uopšte? Koliko? 19 godina? Da, 19 godina, pa vidite, ja sam među najstarijima tamo. Ekipa je pomlađena baš ove godine, nemamo imperativ na rezultat, jednostavno tu smo da igramo, da napredujemo. Dosta mlada ekipa, tako da imamo sve slobode da igramo i to je to. I šta se zabiva, od uvek te
I u večerašnjoj emisiji bavit ćemo se malim fudbalom. Nakon aktera iz Polino Biznis lige mini fudbala, ovoga puta akteri su mnogo mlađi. Radi se o dječacima iz Đetić lige. Po prvi puta u Herceg Novom ili u Boki Kotorskoj organizuje se ovako takmičenje. Da pogledamo šta se zaista dešava kada su u pitanju mali majstori fudbala. Drago mi je što smo uspjeli ovo da organizujemo. Ja sam došao na ideju, pošto sam vidio se po drugim gradovima igra ova liga, a ja sam trener u fudbalskom klubu Igalo, koji je opet i najjači klub i najviše djece ima na ovom prostoru, sa Zoranom Mijovićem, koji je iz Fudbalskog saveza Crne Gore zadužen za te, da kažem, manifestacije. Došli smo na ideju da probamo da organizujemo tu ligu. Evo, mislim da smo uspjeli. Priključili su nam se ostale škole fudbala i svi treneri su, da kažem, raširenih ruka to prihvatili i uz pomoć Igora Božovića, koji nam je ustupio balon i pomaže nam u organizaciji, napravili smo ovo, evo, već treće kolo i mislim da je sve u redu. Vidite da se djeca fino zabavljaju, vidi se da je i fudbal, da je malo i takmičenje i svaki dan su utakmice sve bolje i bolje, tako da mislim da je ovo pun pogodak. Jako divna ideja i dobro je što se ovo počelo ipak, i znate sami da fudbal je postao više jako kompleksan sport i djeca od malih nogu ako ne počnu do 10. godine, to je maltene već i kasno za nekim ozbiljnijim bavljanjem fudbalom. Jako lijepa ideja i vlasnik balona nam izašao u susret, tako da smo već treće kolo počeli, godište 2004. i 2003. zajedno, 2005. i mlađi zajedno, dvije selekcije, tako da sam ja uspio da dovedem dvije ekipe 2005. i mlađi i jednu ekipu 2003. i 2004. To je inače moja škola pri Arsenalu i pokušavam da omasovim ovaj sport u Tivtu koji je eto malo u krizi trenutno. Dosta interesantno, čak i dobar fudbal se prikazuje. Pa da, jeste, vjerujte, ima jako talentovane djece, oni u ovom uzrastu to jako dobro prihvataju, trude se i što je najbitnije, jako vole. Koliko traje vaša škola već? Pa moja škola traje godinu dana, ja sam prošle godine osnovao školu, počeo sam sa jedno 4 djece, a sad, Bogu hvala, imam jedno 60 dječaka i 5-6 djevojčica, jer sam i to bazirao se na to da probamo i djevojčice da popularizujemo ovaj sport, jer sve veća je u Evropi potražnja za ženskim fudbalom. Fudbalski klub Igalo ima 5 ekipa u različitim kategorijama. Arsenal iz Tivta ima 3 ekipe, 2 u mlađoj, 1 u starijoj grupi. Onda škola fudbala Manda ima 1 ekipu u starijoj, 1 u mlađoj grupi. Fudbalski klub Orijen ima također 2 ekipe, 1 u starijoj, 1 u mlađoj grupi. Ne znam, pošto nisam rekao, jedna generacija, 2003. i 2004. godište je posebno imaju svoju ligu, a 2005. i mlađe imaju svoju ligu. Također tu je fudbalski klub Bijela, ona ima 1 ekipu u starijoj grupi i škola fudbala Izbor zajedno sa Obilićem imaju 1 ekipu u starijoj grupi. Iz Kotora? Iz Kotora mi smo im nudili, da kažem, zvali smo, za sad se nisu odazvali. Ne znam zašto, mislim da bi njima to koristilo, jer iskreno ja sam razmišljao da ovdje nije bilo, a da ima u Kotoru, ja bi poveo djecu da igraju tamo. Herceg Novi je jedan od najvećih gradova u Crnoj Gori i zašto da ne organizujemo jer vidite da je to bez ikakvih tenzija, djeci samo može da koristi, a i svima nama, znači tako da su zadovoljni što se to i ovdje pokrenulo i mislim da će svake godine biti sve bolje i bolje, jer ovo je, da kažem, tek početak. Kraj godine kada se širom svijeta biraju najbolji sportisti. Tako će biti i u Herceg Novom. Ovih dana će se sprovesti akcija izbora najboljih sportista Herceg Novog za 2013. godinu, a proglašenje bi trebalo da se desi sredinom januara iduće godine. Mi ćemo se i u večerašnjoj emisiji podsjetiti na neke od najuspješnijih iz prethodnih godina. Pa iznenađena sam, evo upravo sam čula da sam najbolji igrač iz inostranstva i naravno da mi prijeda i čast, posebno zato što je iz mog grada. Nijedna diploma, da kažem, mi ne prija kao diploma što dobijem iz Herceg Novog, iz mog rodnog kraja.
Igram najbolju ligu u Evropi, igram Ruska liga, znači liga u Evropi, igram FIBA Cup. Na minus 30, tu sam, ali snalazim se dobro u Dinamo Guv, Novosibirske tim. Pa među najboljim sredstvima sam i u Ruskoj ligi i u FIBA Cupu. Glavni sam igrač u timu, trener mi je dao mi je tim. Ja sam playmaker, vodim tim i za sad mi dobro ide. Koristim šansu koju mi daje. Upravo sam pričala sa trenerom reprezentacije, idem ubrzo za Srbiju da obavim razgovor sa njim što se tiče sada ovih kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Imamo nedovršen posao od prošle godine, nadam se da ćemo ga ove godine završiti i da ćemo igrati evropsko prvenstvo. Imamo u Italiji kvalifikacije i kažem, baš sam sad razgovarala sa njim i naravno rekao mi je kao prošle godine da će biti jedan od glavnih igrača vodeći. Zbog ovoga što jesam, što sam glavni igrač reprezentacije i tima je zato što sam ovdje počela i zato što sam prošla ovu školu. I zato se uvijek i vraćam ovdje, ne dozvoljam da imam pauzu, nego ovdje ispravljam greške koje sada pravim. Moj trener, tata, ispravlja ih i naravno uvijek ću se vraćati ovdje. I nadam se igrati jednog dana, što da ne. Milićević, sestra i ja. Tek sam počela, da kažem, ovo mi je druga godina u inostranstvu. Prošle godine sam igrala u Grčkoj u Arisu i bilo je dobro. Mislim, imala sam dobru statistiku, minutažu. Bilo je teže, ove godine igram FIBA Cup. Sad idemo dalje, nadam se da će biti narednih godina sljedeće, one tamo Euroliga. I tako, da će biti najbolji strelac Eurolige, to su prilike ciljevi, ali trenutno najbitnije mi već je trener sa mnom razgovarao da ostanem i sljedeće godine u Novosibirsku u istom timu i vidjet ću. Za sada mi se sviđa, ali vidjet ćemo, već ima i neki ponuda i tako. Ne žurim, polako, moram da se dogovorim i sa tatovim porodicom i da ja vidim. Najbolje za sada mi je cilj da završim sezonu što najbolje mogu. Treniram, radim i naravno imam sve veće i veće ciljeve i ispunjavam ih, kao i u gradu, tako i u klubovima i u državi i kao što sam rekla, baš mi prija ova diploma da kažem, zato što vidim da Herceg Novi, moj grad, prati mene u sadašnjoj ligi i moje karijeri i to mi je mnogo drago. Na redu je proglašenje najboljeg trenera u 2010. godini. Pa prvo bih se zahvalio svim novinarima koji su me izabrali i prepoznali moj rad. A normalno zahvalio bih se ovoj djeci koja su se žrtvovala i žrtvuju već godinama da postignu velike rezultate. A normalno ovo priznanje mi daje podstreka za dalji rad. Pa 16 godina već radim sa ovom djecom. Prvo sam počeo sa mojim sinom. Kad je imao 9 godina kupio sam mu neku malu jedrilicu koja se zove Zeta. Vidio sam da ima mota da mu leži to jedrenje i doveo sam ga u klub. S njime sam počeo da radim. Počeo da odmah prvu regatu kad smo bili u Golubcu u Srbiji, osvojio je 3. mjesto do 12 godina i od tada je od 10. do 15. neprestano bio prvak Srbije i Crne Gore. I baš je pružao velike rezultate, ali eto nismo išli na evropsko prvenstvo, trebali smo da idemo, to smo preskočili i tako je ostalo. Poslije je došla druga generacija s kojom nisam baš imao neke rezultate i onda mi je došla nova generacija Vladeta Mirković, Milivoj Dukić, Aleksandar Ljubišić, Todorović Dušan i Perović Branislav. To su za mene bili najbolji optimisti koji sam imao. To je generacija koja je u Uniji Jugoslaviji, Srbija i Crna Gora bili prvi 5. Pa jedrenje je ekstreman sport. Ljeti je normalno prikladan da ima mnogo djece, a kad dođe zima i ekstremni uslovi, jugo, bura, ostane njih 5-6 koji stvarno vole taj sport i koji se žrtvuju isto kao ja. Pa oni ujutro dođu normalno oko 11 sati kad počne vjetar, pripremimo se za jedrenje, pripreme jedra, obuku zimska odjela, ja pripremim gubenjak, pripremimo bove i trening nam traje 3 sata. Normalno, mi ne gledamo da li je vjetar 2 bofora, bofor 3, 5, nego moramo da izađemo po svakom vjetru. Pa tu treba ogromno odricanje i ljubav prema ovome sportu. Ja sam stvarno od početka do kraja dao sve od sebe da ovoj djeci nešto
da ovu djecu nešto naučim i da je to jedno onda ih maknemo sa ulice. Eto, to je bit ovoga sporta i uopšte sporta.
Eto, bilo bi to sve što smo pripremili za večerašnje izdanje emisije SMS Sport, muzika, sport. Poželimo dosta uspjeha hercegovačkim sportistima u danima koji slijede, a mi vas ostavljamo i dalje uz sportska druženja. Poslije jedne pjesme na redu je i emisija Volim sport, koje za nas i za vas pripremaju kolege iz Banja Luke.